kubaka stade nshya, stade izaba yubatswe n'ubundi muri Greater Manchester, ni hafi n'ubundi ya Old Trafford. Si projet irangira kuri stade gusa niyo kuvugurura quartier. Stade irimo n'ibintu bitangaje cyane. Stade izaba ari yakane ku isi muri stade nini ziri ku isi. Stade mu architecte yise ngo n'umutaka mugari. Umutaka mugari kuko ni stade izafite ibisenge bitatu bizamuka ariko biriho umutaka umanuka hanze ya stade kuri Esplanade handi abafana batembera, hashobora kubera ibirori, hashobora kubera indi mihango itandukanye. Ni stade izaba ari ya kane ku isi. Wumve ngo stade ya mbere ku isi mu bunini iracyari Rungarado, stade yitiriwe uwa mbere Gicurasi. Yego. Stade yakira abafana 150 yo muri Korea. Hari stade yitwa Hassan wa kabiri Stadium. Iyi ni stade yakira 115, hakaza Camp Nou iracyari ya gatatu. Hassan wa kanganya muri Maroc. Yo muri Maroc. Niyo muri Maroc. Muzizakira. Yego. Hakaza Camp Nou iri yivuguruye barimo kuvugurura yakira 150 ndetse na stade ya Man U izakira 100,000. Zakira 100,000. Biri kuvugwa ko ishobora kuzubakwa imyaka 5 igatwara agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 400 z'amayero. Wow. Miliyari 2 na miliyoni 400. Iki gikorwa remezo gikomeye cyane muri ubu buryo cyakiriwe mu buryo butandukanye n'abantu b'ingenzi bafite ibyo bakoze bikomeye cyane mu mateka ya Manchester United. Wabita Sir Alex Ferguson yavuze ngo Old Trafford holds so many special memories for me personally. Old Trafford ni stade nanjye ubwanjye mfite mu amateka hambaye. Stade maze imyaka 115. Yego, but we must be brave and seize this opportunity to build a new home. Ariko tugomba kugira ubutwari rwose bwo kwisohokamo tugakora urundi rugo ruhambaye cyane. Fit for the future where new history can be made. Yego, urugo rwiza, stade nziza ishobora kongera kwandikirwa amateka kandi igihe kirekire. Ariko Sir Jim Ratcliffe yanavugaga ko nyine muri iki gihe umupira wabaye ubucuruzi ugomba kugira stade turabigeraho, ugomba kugira stade. Hanyuma uwo bita Rodco, ndebera Rodco n'umwe mu bantu bazwi cyane mu Bwongereza, ndebera ikintu akora. Yaravuze ngo today marks an important step forward in what I firmly believe can be biggest and most exciting urban regeneration project in the UK since the 2012 London Olympics. Yego, ngo kuva mu kwitegura imikino ya Olympic ya 2012 n'ubwa mbere Ubwongereza tugiye gukora igikorwa remezo gihambaye cyane kandi kigera no ku baturage kandi kigaragarira isi yose, kikanavugurura imijyi. Yego, abantu bakayibona. Ni stade muri Greater Manchester. Ubundi basanga mwita Sebastian Newbold Cole, ibindi bamuhaye n'ibyaye n'ubwami bw'Ubwongereza. Uyu rero ni former member of parliament of the United Kingdom. Lord bivuze ko ari umutwari. Ye n'umutwari. Today marks the start of an incredibly exciting journey to the delivery of what will be the world's greatest football stadium at the center of a regenerated Old Trafford. Dutangiye urugendo rw'imyaka 5 rujya gutuma tugira stade ya mbere nziza ku isi. So no mushinga Manchester United ubundi ufite mu mishinga ibiri ifite. Okay, bayise project 150. So Sir Jim Ratcliffe yagana n'igitangazamakuru cya BBC nibwo yagaragaje ko biteguye kubaka stade nkuko mwabivuze ifite 100,000. Bavuga yuko izakorwa abantu 92,000 bazakora kuri uyu mushinga. Ubwo urumva ibyo birabanza gutanga akazi. Hanyuma bakavuga yuko rero mu by'ukuri ari stade bateganya ko izagisurwa n'abantu byibura miliyoni 1,800 ku mwaka. Hanyuma bizabafata biliyoni 7 na miliyoni 300 kugira ngo biteganyijwe ko bizafasha Ubwongereza kuzajya byibura abinjiza biliyoni 7 na miliyoni 300, miliyari 7 na miliyoni 300 bizahita bizamura urukerarugendo byongere ndetse n'amafaranga. Hanyuma 150 2028 Manchester United izaba yujuje imyaka 150 maze ibayeho. So bawufashe rero mu mwaka bagomba kuzatwaramo igikombe cya Premier League, niyo gahunda bihaye. Baravuga bati tugomba kubaka stade tukazaba dufite ani home nyuma ya
anniversaire y'imyaka 150 ariko kandi mu gihe ibyo ngibyo bitari byaba tugomba kubanza gutwaraho igikombe cya Premier League. Rero byatumye bashyiraho amategeko 5 agomba kubayobora muri urwo rugendo rwo kubaka ikipe twara igikombe mu myaka nk'ibiri itatu iri imbere, ubwo ni 2028. Itegeko rya mbere bashyizeho cyitwa age limit, baravuga yuko umukinnyi uri munsi y'imyaka 25 niwe mani izagura, uyirengeje nta gahunda ihari. Icya kabiri nta kugura abakinnyi b'abastari cyane babandi b'amazina bubatse amazina, kuko ngo bakoze ibintu byose bishoboka ariko byagaragaye yuko bitabafashije mu myaka yashize. Hanyuma nk'uko bitangazwa n'igitangazamakuru n'ubundi cya The Sun, ingingo ya 3 baravuga yuko technical director wa Manchester United witwa Jason Wilcox ni ugomba kugena ibijyanye n'uburyo bw'imikinire bwa equipe, ku buryo umutoza nagenda uzaza azasanga n'ubundi byarabaye bisetinze wagakomeza gutoza agende muri uwo mushinga nyine wubatswe na technical director mu buryo bw'imikinire. Ingingo ya 4 umutoza azajya bazwa abakinnyi, ntago azajya bazwa abakinnyi ashaka kugura, azajya bazwa imyanya akeneye abakinnyi, hanyuma abo bajye gushaka abakinnyi. Hanyuma ingingo ya 5 bazajya bamuhereza liste y'abakinnyi batatu ku mwanya asabye, bamweti ko mu mwanya wasabye niba ushaka rutayizamu dufite ba rutayizamu batatu kanaka urumva ari nde wasinyisha akaba yareba rero uwo ahitamo. Biragaragara yuko Manchester rero yayizanye kubera ko yavuga ko Ten Hag yabashutse mu kujya kugura Anthony n'abandi yabigarutse avuga ko ari makosa yakoze kongera amasezerano Ten Hag bitari ngombwa mu mpeshyi kongera bakamwirukana, ariko bitwinjize muri UEFA Champions